أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler, Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Urazalarımızın Allah Teala jеңілlik bilen turga nasip etsin. Жеңілlik берсін, бәрәкәт берсін, һәммә безгә дә Алла Субхана Тәгаләгә һәр даим дуа кылабыз. Шушы Рамазан айларында Пәйгамбәрбез сәлләлләһу бер сөйенеше бар безгә. Рамазан айында һәр бер гамәл 70 тапкыр артыграк була ди. Ягъни ул да булса фарызлар 70 тапкыр артык булып 1000 тапкырга кадәр җитә дигән икенче бер риваяты да бар, артыклыгы әҗр савабының. Шулай ук инде sünnet bulgan, müəkkəd, sünnet müəkkədələr bulganlar farz dərəcəsində Allah Teala qarşısında kabul edilərdi. Yani farzların safından bulur. Gadi nəfillər də sünnet dərəcəsinə minir bu vaxtda. Yani nindigine əməl qılsan da, nindigine jеңil əməl qılsan da, eng kichkinəsini qılsan da Allah Subhanahu Teala bir hesap sanab bitirgisiz dərəcədə arttıracaqdır. Şuna görə Allah Teala'nın rahmeti keng, Allah Teala'nın kudreti şunun kadar keng. Bizge nindi bir şatlık bergen, şol kadar şatlık bergen. Adam balası ettirip bu dünyaya getirgen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden kılgan. Bugün gündeki ana el-yevme ekmeltu aleykum dinekum din. Bugün kamil kıldım dininizni. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ni'metimni tamam kıldım, bitirdim. Kur'an'ın bitti. Din, şeriat tügel ettirip bilgilendi. Ve raditu aleykum dinin İslam'ı. Sizge İslam'ı din olarak rıza buldumdu. Yani bizni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden bar kılıp İslam dininde bizni buldurdu da min sizden rıza buldum, siz İslam'da bulganla göre degenini anlatar. Bir güzel süyünüş eden balasına Allah'a şükür. Hem şunun bilen ana gıibadet kılırga mümkünlük verdi. Şu gıibadet meselesine kelgende bitene Allah'a şükür biz gıibadet kılabız, namaz okuyuz, urazat tutabız, sadakalar berelebez, kişilerge izgilik işleybiz. Allah Teala'nın şu kuşkan bütün amel gıibadetlerini, izgilik kuşka izgi amellerini üterge tırışabız. Nersedi? Şu amelinin kadrini bilir için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şulay ko'rsatadi. Ey Rabbim diler. Ey Rabbim, bir mezgilge gine çıgaralı yer yüzüne deyip aytırlardı Allah Teala ayta. Biz şu gıibadetni kılır edik deyip aytırlardı. Gıibadetinin kıymetini işik. Gıibadetinin kıymetini indi derecede. Şu an göre kaybırları aytırlardı. Ey Rabbim çıgaralı bizni yer yüzüne bir gine tiyin bulsa da sadaka verir edik. Muhtaçlarga. Özü bizden kolumuz bilen deyip aytırlardı. Ansıdan indi şulay yok, kıymetli ikenini bilgirdi. Biz şunu dünyada vakitte Allah Teala'nın şu kıymetli derecedeki birgen şu gıybedetin üterge nasip bular. 20 gün ötüp gitti. Su gibi gağa yani. Su nişik ağa, uşqa alsan barmaq arasından su nişik ağıp düşken kibik, uşimizden ne şulay vakit ötede gider. Şuna göre Allah Teala eyyemin mağdudetti. Sanavlı günler, sağ buluguz. Ramazan şundi günler bilen sanavlı, bik tiz üte turgan, mağdudet, su gibi gağa turgan. Üte de gite, jil gibi gisip gite. 20 günü ötüp gitti Allah'ın rahmeti. Bugün bitirsek inşallah isen sağ bulsak, 20 günü bitti. Yani birinci rahmet günleri dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci günü onun mağfiret günleri dedi. Üçüncüsü uttan necet'ti. Yani rahmet degen söz, adam balaları eğer de birinci 10 gününe gelip koşulup 10 günün sağ selamet bulup Ramazan ayının 10. günün urazada ötkerseler, tünlerin payım bulup, tünlerin kıyamda turabız, yastüdensin, teravih namazlarını okuyuz, teheccüdlerimizni okuyuz, bulduralgan kişiler, şolay yok indi günlerin saim bulup, yani günlerin urazat tutabız, dillerimizni, gözlerimizni, ağzalarımızını saklayız, Allah subhanahu teala koşkança, hem şuşunun üçün, eğer de şuşu 10 gününü şuşlay ötkerseler, rahmet günleri, 10 gün rahmet günleridir. Yani Allah Teala cennetli kıla. Niçin cennetli kıla degende? Allah Teala ne aytabid? Ve izâ kuri'al Kur'an fastami'u lehu ve ansitu leallekum turhamun di. Ey iman getirgen bendeler. Kur'an okılgan vakitte tanıp kalığız, silkinmegiz, hem de tanlap duruguz.
Silkinmәгез, тыңлап торыгыз, урыныгыздан кузгалмагыз. Ләгалләкум турхамун, бәлки шуның өчен рәхмәткә ирешерсез. Бу очракта рәхмәткә ирешерсез дигән сүз җәннәткә кертелерсез ди. Димәк, беренче 10 көнлеге рәхмәт көннәре булгач, җәннәткә кертә торган көне Аллаһ Субханаһу Тәаланың. Икенче 10 көне мәгфирәт көннәре. Аллаһ Субханаһу Тәаланың гөнаһларны гафу итә торган көннәр. Инналлаһа ягфиру зунуба җамиган ди Аллаһ Тәала әйтә Коръән-и Кәримдә. Бөтен нинди гөнаһларыгыз бар, Аллаһ Тәала бөтенесен җамигысен дә гафу итә. Җамигысен дә гафу итә. Илля мәгәр сез белә торып, Аллаһ Тәаләгә тиңдәш кылмасагыз, иптәш тотмасагыз, ширк катмасагыз. Ансын да гафу итәм ди Аллаһ Субханаһу Тәала, әгәр дә шул тиңдәшегездән баш тартсагыз. Аллаһ Тәаләгә тиңдәш тоткан идегез, шуны аңлап, эшләргә кирәкме икәнлеген аңлап, шунардан тәүбә кылып, шунардан баш тарттыгыз һәм ширктән баш тарттыгыз, тиңдәш тотудан баш тарттыгыз ди. Ансын да гафу итәм ди Аллаһ Тәала әйтә. Ягъни гафу сорагыз, тәүбә кылыгыз, кат-кат. Фатубу илаллаһи җамиган, җәмәгать белән тәүбә кылыгыз. Бергәләшеп, Аллаһумма иннака гафуун тухиббул гафва фагъфу ганна дип ана сорыйбыз Аллаһ Субханаһу Тәаладан. Син гафу итәргә яратасың, син гафу итүчесең я Раббым. Гафу ит безне дибез. Астагфируллаһил газим дибез һәр вакытта да. Раббым, гафу ит безнең гөнаһларыбызны дибез. Ва атубу илайк. Сиңа тәүбә кылабыз, ягъни бөтен кабахәтлектән синең юлыңа басабыз. Иһдина сиратал мустақим дибез я Раббым. Безне сиратал мустақимнан айырма, тәүфиқ хидаят бир дибез. Шушы 10 көнлектә. Көн сайын торыйбыз. Аллаһ Субханаһу Тәала әйтә, гафу итәм ди. Фатубу илаллаһи тәүбәтән насухан, ләкин насух тәүбә кылыгыз. Ягъни бүтән аны эшләмәскә дип кылыгыз. Хуликал инсаны загыйфа ди Аллаһ Субханаһу Тәала әйтә. Барыбер мин беләм ди, адәм баласын мин загыйф иттереп яраттым, көчсез иттереп яраттым. Беләм, кире кайтачак ул гөнаһына, ләкин бер туктаусыз бүтән эшләмим яраптым, я Раббым дип сорагыз ди. Гөнаһларыгыздан гафу итегез ди. Üçüncüsü, yani 20 kününü şuşlay ütkərgəç, 20 gün əgər də Urazanın, Ramazan ayının 20 günün ütkərdin ise, Urazanını tutup bitirdin ise, 20 gününü tuturdun ise, demek ki Allah subhanahu teala bütün günahlarını gafu etti degen söz. İhlastan tövbe kılsan. Ahırında 10 gününe koşulsan, cihanda kay bir yılda 29, kay bir yılda 30 gününe kele, şuşu kalgan 10 günlüğü turunda söz var. 10 günlüğünde Allah Teala uttan kutkara. Nişik? Yani cehennemnin kapkasın bu kişi için yapıp biklep koyandı Allah Teala ite. Eğer de songu 10 günün, 30 gününü, 29 gününden da 30 ay boyunca Ramazan ayın tulusunca tutup bitirse bu kişiye ot haram buldu. Tamuk haram buldu degen anlatı. Songu 10-nçı ottan necet, ottan kutulu günleri degen düşünce. Ne şunu anlatı Allah subhanahu teala. Bu kişiye şu vakitte tulusunca ay boyu tutup bitirse cehennemne haram kıldı da mersedi cennette ayrım bir kapka açtım dey. Rayyan deyip. Şuşundan bari tek uraza tutuşularına kire. Başkaları kire başlasa yok sen uraza tutmadın kardeşim. Başka yerden kiresin. Bundan bari tek ihlastan ay boyu tırışa jılı Allah Teala'ya uraza tutan kişiler kireşekti. Allah subhanahu teala'nın neydi? Rahmeti, kudreti hem mağfireti kim? Allah subhanahu teala bizge şuşunda bir mümkünlük verdi. Adam balası kıldı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden kıldı. Nindi zor baxit. G'ibadet kılırga mümkünlük verdi. Ana işitti. G'ibadet nindi kadirli iken. Ölgen kişinin onun kadirini bile iken. Kabirde vakitte gına. Ey Rabbim şigar indi yeryüzüne. Şigar indi şulda birine tapkır secdegine kılayım. Birine şul bir tiyingine bulsa sadaka vereyim dip. Lakin beynahuma barzakhtı. Barzakh hali. Kabir perde. Kiri kirip bulmayı bu dünyaga. Şu vakitte bilip duruguz. Bu dünyada vakitte, kıymetli vakitinizni gerekmegenge israf etmegiz. Urazanın bir gününe gene bulsa da katnaşıp kalığız. Özünüzde şuşu urazaşılar, Ramazançılar gruppasına kiritip kalığız. Çünkü uraza tutkan Ramazanını hürmet etken kişilerinin nindi derecede eli körü büttük, işte büttük. Köp mü derecede kıymetliler olar, kadirliler Allah Teala karşında. Aynı biz şakırabız halıklarını.
Әлбәттә, картлык белән, зәгыйфлек белән, ниндидер бер авыру белән ураза тота алмаган кешеләр уразаның шушындый ук бер әҗер савабын ала алалармы дигәндә, әлбәттә алалар. Аллаһ Тәала Коръән-и Кәримдә нәрсә ди? Фидия ди. Фидиягезне бирегез. Шундый ук әҗер савабны алырсың, чөнки синең гозерле син. Гозерле. Гозерле димәк, син тота алмыйсың билгеле сәбәп белән. Билгеле сәбәп белән тота алмаганга күрә фидияңне түләде. Ә фидияне түли алмаган кешеләр булса, ай буе тота да алмады, фидиясен дә түли алмады. Без инде ул кешегә фитраларыбызны җыеп бирәбез дә, аны үзебез ашатабыз. Анарга шуның бәрабәрендә, шушы фитраны ашау бәрабәрендә, анарга шул Рамазан әҗер савабы киләчәк. Бөтенесенә дә Аллаһ Тәала мөмкинлекне биргән. Бөтенесенә дә бер тигез кыла. Я Раббым, һәммәбезгә дә Аллаһумма үзеңнең рәхмәтеңдә булып, һәммәбезгә дә синең мәгъфирәтеңдә булып, я Раббым, һәммәбезгә дә синең сөекле, тугры булган, син риза булган кулларың булып яшәүебезне насыйп ит. Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабнар. Аллаһу акбар.